Ihanga rya Uganda rindwara cyane kiri kubasika ukwenda Kwongyera Omutiindo aha kihinga ky'omwani. Uganda etwire neeguza omwani gw'enjuma omu katare k'ensi yoona okukira munonga omu mahanga nka Italy hamwe na Germany, baitu abo bwahati okurabira omu Inspire Africa Group batandikire kukoramu ebintu bitari bimwe na bimwe. Okurugirira Roland Tayebwa agizire ngu omwani oyihireho kugunywa kyonka babasize kugukoramu ebintu nyamwingi nk'oku arikushoborera. Twine brands nyingi, twine brand bakweta Inspire Africa Coffee, egi nekora omwani ogukarangire roasted, nekora ogupakingire, nekora ekitukweta drip obuli nka bwa tea bags, nekora cold brew akuba okunywa obukufuka. Twine brand bakweta Haraka, egi nekora instant coffee n'egi coffee etarimu bikanji. Bitogu ayongera yayegyesa abanya-Uganda okubaine kureberera omwani otiireho n'okugushoroma okurebeka ngu gwaza kuhika aha factory gwaba gukiine omutiindo ogurikwetagisibwa. Oyine kushoroma omwani gwa red, eki tukweta red cherries. Ogwo omwani gwa red waheza gushoroma, wayenda n'ogwanika ofuna kibooko gwomere ninga immediately n'ogutwara wet processing baguteera bagufunaho ekyokweta parchment then ogitwara hara baguharinga then ofuna green bean same as kibooko nayo n'ogitwara bagihaho ekisho ky'ahaiguru nayo ofuna green bean. Egyo green bean egyo niyo tukeza tukakaranga tukafunamu egyo ya brown ate abantu bakweta coffee yenyini. Konka Uganda tanto exporting green bean konka tukahura enduri ya muzeyi twaleta ebyoma bya roasteries naki nanengambira abantu nti Italy niyo tuze omwani gubonire omunsi. Ogu agize ngu nibwo bwire abanya-Uganda kuganyira omu kihingwa eki ngu ahabw'okuba beehiireyo kuguheereza ebbeeyi erikwija kwesimbwa buri omwe. Tuza kwehayo making sure nti twafuna omwani gw'abanya-Uganda boona. Twine capacity y'okufuna omwani aha bariisa bingi. Ekiroto kitu n'okumakinga sure ngu farmer omuntu owahinga omwani yafuna price eboniire aha yabe naafuna. Ebyo nituza kubikora omu ngeri nyingi, nituza kuteera enduuru number one nk'oku turiyo nitukora. Abantu batandike kugamba aha mwani bagumanye, abantu batandike kuhinga omwani konka bareke guhinga bagureeberere because omwani k'okugureebera gye ofunamu ki. So itwe enduuru yitu ninga message yitu ntwenda farmer at the end of the day afunemu aha mwani gweye okutuza omuntu weena ondiijo. Omwani ni kimwe aha bihingwa ebirikutaahiza ihanga sente nyamwingi omu katare k'ensi yoona.